Good morning viewers khan. Happy Father's Day सबके. आज तो बच्चा moi junbi dio ase. Church te jai ase. Ekdom to mala ghor ase. After some 3-4 years to belting alag belting dikhiyo. Etia to hoise. Aya. To sabi nichula baba khan ke kile respect kuro lagi. Itu bacha ke moi kinega phal pai. Kina moram hoi itu nisna hoina dangor kuri dia ase. Nichula baba ke nichula ma ke respect kurule ekdom right ase de. To achi dorde thaki na baba logode lok na pai na thaga khan pray kuri dia bisi dangor kotha ase. Long life kani pray kuri dibi. Aro konoba baba na thaki na tha khan do phal time te life thaga time te amni bra phal kam kuri dise tai kani na hole to tai ekdom khushi bra thakbo heaven te tai la atmar te bisi khushi pao to jinda ho time te phal bra tan ke chotu chis bra holibi kotha bra holibi khushi kuri dibi de to so okay arobi once again happy Father's Day. Amalai. Thank you. Okay, thank you. Ito moila beautiful wife ase. Happy Father's Day. Aro ekdom last day moila now put new ase. Tai bi ekdom khushi pa ase. Itia mon main road no ola bra dikha ase chungun de chungun ki hoise koina na phamna na kari. So bye everyone, have a nice day. Take care. See you in the next video. Bye bye.